Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke okuhlanganisa neMamelodi Sundowns. Kunama rumors asabalele enkundleni zokuxhumana kuthiwa ke umdlali ke weMamelodi Sundowns oyi right back lapha uKhuliso Mudau kuthiwa ke since i-contract yakhe izo expire ngenyanga kaJune ngonyaka ka2026 kubikwa ukuthi ke uKhuliso Mudau engathi i-management ye-Orlando Pirates isihlale naye phansi yam-approacha ukuthi ke azojoyina zona ke ezimnyama kuthiwa ke vele ngathi ke akekho happy laphana ke kwi-Mamelodi Sundowns. So i-Mamelodi Sundowns kubikwa ukuthi ke i-contract yakhe vele ngeke ize ivuselele, kanti umjida kubikwa ukuthi ke u-interested kakhulu ekuthenini ke kwenzeke i-move kuyena asuke kwi-Mamelodi Sundowns aye kuyona ke i-Orlando Pirates ke. Engicabanga ukuthi ke mhlambe uKhuliso Mudau njengoba siya kwiwindi lama transfers ngoJanuary maybe engase ke esayine ke i-pre-contract nalo ke ibhakabhaka bese simbona ke ejoina i-Orlando Pirates ngokuphelele lapha ngesinye ke futhi ke isikhathi esewindi lama transfers ngenyanga kaJuly mase expire i-contract yakhe kwi-Mamelodi Sundowns. Kusamahle beze ke njengamanje ke ayikho into esiqinisekisiwe, kodwa kubekwa ukuthi ke impela uKhuliso Mudau engathi ke uyena ofuna ukuthi ke i-contract yakhe ingavuselelwa ukuze akwazi ukuthi ke ayojoyina ezimnyama ke. Iyona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona ngolethele ke ama transfer rumors including nama confirmed transfers kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo ethu asibambe la, nisale kahle.